ba mu thobo de ke tini me weda la December to the pasari so walo ko tale sweet December ni lo do me le patil la December Allah ko da ni do pero he balu ko tale Gler Taw ka so ni to ke ro ta ita ba ta su so wa tu kuta kule po lo so ke yo ta su e pata bo yo no so pa su ni ke la ke le me December la ko da do possible ke na lo me prasata bo su kri hello u pleto la do patu kuta kutu pita nyoto ne ro kama lok sa klita ke sa wa ko do pa he pata ita ba ta kute tata pata sa Gler Taw la ta lai kama pue pata ro ta kuta pota e ta kuita to ta lo ta so ta sikitene ma sa ro su pa le krisa mi khorike pa yo ge amen pero malo to ko li yo a sa do ta sabot si khu awene ne me paru ba ke la kasila agidi yo e pa ko po tu e lo ku po kwa ta ko di to ke pa le su ke na ke o ta la ne tu ta ha wo tu do ke ni ba ta mu tu yo i ne lo awene me ra li so si do ta bi nya ko bio ne sa khata the center verse of the whole Bible no awene Martin Luther ne si da le li so three the point ne Martin Luther le di wo to ke reform ta ma to ke ta ne wete da le li so si the point ne me da this is the greatest verse of the Bible me li so three a sad po adu ke le li so three pu ne la do ka sa yuani ne me ka sa yo le amata adu ke le po go lo we da te lo mu ko ho ko ka sa ka lo ti kwa pole potro ti mu wa bo le po ko pa so go do we ne me ka sa yo le amata adu amu do li so si po ta sa se ko ne to lo pwe da ti pa le pa ka ti yo ata ma adu amu yo ata ma adu mu le pwe po ko po ti pa ago i ne lo ta ma lo 30 minute ne me da yo lo God the Martin Luther ne si we da le God is the greatest lover lo ka sa yo ne me po le ta adu ka te lo me le ta adu ka te ko ta do awe mata adu ka te ko ta ne te lo mu ko ho ko pole potro tiklo tikwa ka sa klo o do so ka mo adu ka te lo o do ataku ba ku te adu ka te lo o do Allah akapo adu ka te lo ko ta ne God is the greatest lover ka sa yo ne me ka sa yo adu ka te lo o do tai ta kui lo putra do Dr. Chimao siwedale God reveals himself in three stages tale ka sa yo ne lo plato ta le atamita tapato lo tatapato ne putra do Chimao siwedale God reveal himself as an awful monster ka sa yo ne lo plato ta ni me tamu kha phadu le lo pri lo kama ko ta ne ka sa yo ti lo ta ka sa yo ne u do so kamo ne ti o te tin na po te tin tu o te ti ba sa ke ne lo so kamo du we lo de the chimiti God reveals himself as a lawful master ka sa yo ne lo plato ta ni me po le o do ta tu ta to do peta le ta tu ta to lo the chimiti ne God reveals himself as a loving father ka sa yo ne lo plato ta ni me pa le ta lo ko ta ne God is the greatest lover ka sa yo ne me pa le po adu ka te ta adu ka te I ne lo po ta adu ka te I ne lo do ta ge chimiti ne me ra so love God so love ta le love ne de Martin Luther te da le the greatest degree ta to ho adu ka te su ka te la me sa te ni ya di to ro pa ko do ta to ho su ka te ne a ko pyo ne po ma lo ta su ko we ti de pa ta su ko we adu ka te su ka te ne ta ma ku ma pho da ta ma pli ma phu da me ko ne ma a to ta du ta ya ta tho du tho da ta tu he ta tu ke ta ka po kha ta a yi ka te le message ne po bo to ko mo adu ka te
ta su ko e adu kete lo ba san kini do hoko to ku to po ba ta le akama ku ma po ke pa ni oda ta e ta kui lo ko da love is the greatest degree lo me le ka sa yua e ta ko da ne do ka sa yua me lo pourquoi sra lo pourquoi pa sa ta bu su kri ni to do ke he u ke ko ke ta lo le ta ni ko pa ma me po ko po te te pa de o do ta e ta kui adu kete lo do ta ma lu tamit me the war for God so loved the world si ane po ko po lo gedi yua po ko po ta le po ko po ni me da the greatest number me no we no po adu kete pa le kete pa le ma kete pa le lu ta ma phe ta ko ta ne ni da po ko po adu kete le akle ta lo akapo ta lo ma phe akho to lo ta ti nya ke ka sa yua awai ne e ka ke a no ba sa ke ka sa yua ni ne me ka sa yua adu kete le e we da the greatest number lo akene a billion tele do sume nya ni a billion pa nyo no a billion ka ato tele ba sa ke ni do ka sa yua ni e da pa ke le ke se la the greatest number in all classes la pa anogi akate le pa pho po ya po me pa thu pa to me ke khala ka se ni pa tu ye pa wa ge pa mo ge ka sa yua e da ke le pa ko po khala ka se la do ta lui mi ti mi yo ni ne tu he lo qui ta le he lo qui that he gave ta le ne he ta ni that is the greatest act la ta ma ta adu ka la de te hi ni pwe ba do na ta u pwa ne e pwa ne do le pwa ka do ni do ne he khol lo pwa la aku ta ni crystal play circuit ni pa do ni ba ta hi le ka sa yua u le pa te hi ba apwe akali ta ku ta po ta to ta lo ta e ta kui ta u ke ko ke le ke si ni ne pe me pwa le adu ni ba ta ti ta pa do ka sa yua ni me pwa le amata adu ke te lo ta kwe pwe ke li ba ta pa we le athon na ba do te do da se ko le pe hi se ke o do le ta mani ba o da pa ba e se ke o i ni lo do ye mi ti mi ni a pourquoi utara ko his only begotten son a pourquoi utara ko ni ta ni me the greatest gift lo ta hi adu ke te ni awe ni me da pa ka sa ta bo Yesu Christ la awe Christ plus secret da pe hi lo ta le ta po ta li ta po ta lo ba sa ke sa yo he po le a pourquoi de ke lo u ke ko ke ta ke sa Yesu Christ le o do mu ko a lo to aku ta le ke chi pu ke po awe ni the greatest gift that we ever have lo we ever eternally have lo paka do ni ma o lo tu lo yu ni lo do ta gi khumi ti mi ne di to ke ye pataga la that whosoever away ni mi ra Martin Luther that is the greatest invitation lo ka sa yo kwe mi pwe da ti pa taga la ke ye pataga la that whosoever believeth no pataga la atu me ge wa me ge abo me ge ado me ge pata pa me pa si me pa po ya po me ke la ka se ni ka sa yo kwe mu pa i ni lo do ta gi nui mi ti mi ni that whosoever believeth pa le ana ki yo ni de pa le su ki na ki yo ni ta le ta na si ni Martin Luther is the greatest simplicity lo akobyo ta meta yo ta adu ke lo yin na lo ke sa yo awe ni da akobyo ni pakado ni ba ke ta u ke ko ke lo no awe ni belief si ani the greatest simplicity pako mula akobyo ta tu to ta ri ta wa pata kami ta le akasro mi o do ta we ni na do ni ba ta u ke ko ke ni lo do ko bo ni ke ye pa le su ke na ke o
or when in oda krilo believe it in him when in mera Jesus Christ lo when in me po adukate lo Christ in him is the greatest person lo glane po le adu ni kesata bo Yesu Kristo notagaba when me kesa yua le hini po go po aki wa pa ba na ta adukate ni in him lo de kesata bo Yesu Kristo lo do kwimi to me ne sia da atita hago no tagi no should not perish no when in Martin Luther said that the greatest deliverance ta le atuto pa adukate le ta ko ta ke ta pota ya ta hago delivering us from all sin, from all destructions, for eternal punishment of hell. Because tabu in him delivering us in a law, whether uke koke pwa in a law. Ini atita go tewe but le keluar kelone tele but pasal paknya kelone atita go tewe do tale do weni ni akobjoni atita go tewe mimi te call akobjoni uda mimi te call tale mimi te call ni that is the greatest difference but is the greatest difference pole ta to ta de tu ta de ba ta ha go basado pakani kita patau mulane te kapane o tipo suke na ke sai sukri ni akota ni krio plan ni metale akamalo soke patau mu metale akasrake patau mu metale akatike persata bo Yesu Kristo o muke puedo tatu kita umule allo so ini la do takato lechi to plan atuta wo tui do kaniba tale takato kaniba have ni Martin Luther ni that is the greater certainty. That certainty is a three jari. Loti lo selo kaniba. When it the hell lo baba. The head teta rota baba. Maybe ko tewe da le ko do kaduniba. Kaduniba k lo ko do k lo kotane. There is the greatest certainty. Kaniba ta loti lo se. Le krio play le pakaduniba. Tame krio play pama o kobyone hila wala de akobyone ni sune sui ho ha de temitale o wiba mi pakaniba no tale pakaniba le yua ta sui so yua blu poni o weda ini lo do ta ka to lucky ka to play ni tu ta te kaniba tamu tu you lo we ni mera everlasting life lo tale everlasting life ni tamu tu you ni Martin Luther ni sila there is the greatest possession tale apai sai tale na kadu ni ba lucky ka to position mi otra ni tinkara akabyo ni nagina ba ka salo na pinanya ka salo na ka ti na ka na ka kla na ka go kala ka silo basake ni da puele pata sutana nya puene ni pata hawo ba mi ko ni pakani ba tamu to you in lo we have everlasting life in a law kodani do krio play our message asukata le po lo mo ka sa ka sui ke po ni to do pakame the greatest persons in our belief in our activities in our faith and in our hope le patamu la do patami ta budike mo ka sa sui ke po ke ke wa ta sui pa so sui patai puero ta siblike na la patu le krio play la lo pata sutana patau muta mila kwaso do pata pita mate pai do kabata magu makle kiole kriopleta suisua katida we masedo suike pale krisami kotike payoage amen.